Pozdrav urazi, dobrodošli u novi video i da, sa Snjegovom Prijedoru dolazi i nova sezona, tako da u današnjem videu radimo ocjenjivanje nove sezone video za Chapter 2 sezonu 5, tako da mislio sam da prestanem s ovim serijalom, ali me zaista ova sezona oduševila, a nadam se da je i vas, tako da ako još niste igrali, obavezno updateajte igricu i naravno bacite like, share i subscribe, pa bismo mogli da krenemo. Za sve koji su novi na kanalu i koji nisu upoznati sa ovim serijalom, jednostavno u ovom serijalu uzmemo 4 kategorije, to jest lobby, battle pass, mapa i puške i itemi koji su dodani u toj sezoni, i kada uzmemo sve to, sastavimo jednu cjelokupnu ocjenu i koja može biti od 1:10, tako da, to je sve što treba da znate, tako da hajde da krenemo. Znači, na prvom mjestu imamo nešto ne baš pretjerano važno, a to je lobby, tako da lobby izgleda ovako i jednostavno nema šta tu puno sad ni da se sviđa, ni da se ne sviđa, realno sviđa se možda malo više nego onaj prošli, mada i prošli je bio jako dobar, što znači da i ovaj naravno dobar. Naravno, ne može se to porediti sa starim 3D onim lobijima koji su bili u Chapteru 1, ali opet meni se zaista sviđa, tako da, lobby mi se sviđao, pa hajde da pređemo na sljedeću stavku, što je Battle Pass. Sad znači slijedi na nešto bitnije, kao što sam već rekao, a to je Battle Pass, tako da ovaj Battle Pass mi se u ovoj sezoni mnogo sviđa, znači ovako ono prilike izgleda, jednostavno pun je nekih različitih vrlo interesantnih skinova. Inače, mislim, bilo je i nekih sezona sa boljim skinovima, ali ovaj Battle Pass zaista kida u svakom pogledu. Što se tiče nekih drugih stvari kao što su baglings i tako te stvari, isto dosta mi se sviđaju, tako da nije sad nešto neka veliki napredak naspram one prošle sezone, isto su otprilike dobri. I da, Battle Pass mi se najviše sviđa zbog određenih stvari kao što su baglings i tako to, mada i skinovi su prilično dobri. Ok ljudi, sada prelazimo na pogotovo zanimljiv dio što se tiče ove sezone, a to je map changes, to jest sve promjene koje su desile sa mapom, tako da svi znate kad sam ocjenjivao prošlu sezonu, tako da naravno playlist će biti u deskripciji da pogledate i epizode koje sam napravio za prošle 2 sezone. Svi znate da sam bio razočaran što se tiče mape u prošloj sezoni, to je promjena koje su bili, bukvalno dodao samo par nekih manjih lokacija. Jedina veća promjena je na mjestu gdje se inače nalazi Frenzy Farm, nastao je Stark Industries i da, to je bukvalno bilo sve, dok ovdje je totalno druga priča, tako da mapa izgleda ovako. I na mapi su dodane od najveće lokacije su Colosseum, što je jednostavno, kao što ime kaže, jedna kao gladijatorska arena, Colosseum kako god. Onda Stealthy Stronghold koji je bukvalno jedini dio džungle na mapi, iako realno ne vidim baš, ja više volio da su nekako napravili nekako malo širu tu džunglu, ali opet i ovako je dobro. I također imamo, znači, Pleasant se sad ponovno zove Pleasant, više nije Doom's Domain. Dodali su Hunter's Heaven gdje se nalaze oni kao IO henchmen, zaboravio se kako se zovu. I da, za kraj smo ostavili najbitniju lokaciju, a to je Salty Towers. Da ljudi, dobro ste čuli, nakon 100 godina spojili su Salty Springs sa svima omiljenom lokacijom Tilted Towers, tako da da nismo dobili Tilted, ali ovo je nešto što sam ja mislio da ovome samo mogu realno sanjati. Ovo je možda nešto najbolje što se ikad urade. I da, dodane su na nekim malim lokacijama, znači dodane su neke promjene, znači blizu toga Colosseuma nalazi se Mandalorian, i da, što se tiče, znači tu se nalazi Mandalorian kao boss. I također imate na onome jednom mjestu blizu Mistije, mislim, ima jedan boss koji vam može dati neka rocket launcher. I da, opet nekako najveća promjena bi vjerovatno bilo to što su
svuda oko mape NPC-evi, tako da, dobro ste čuli ljudi. Imate NPC-eve sa kojima možete da tradete, to jest da im platite 25 golda i da, to sam još zaboravio reći, pored drveta, brikova i metala sad možete da skupljate gold ubijajući druge igrače ili jednostavno nađete u čestovima, bukvalno bilo gdje svuda su na mapi i tako možete sa goldom tradete sa tim NPC-evima i ima ih svuda, čak preko 40 kao što sam već rekao i on vam mogu dati ili neku pušku ili određeni quest ili vam recimo daju kao neki bounty da ubijete jednoga lika i on vam zato dadnu gold. I posljednja stavka za kraj jeste puške i drugi itemi u obliku heala i slično, tako da na papiru ovdje ima par puški koje su oni dodali i zaista ih ima dosta, ne baš skroz, ima i malo manje nego u prošloj sezoni, ali isto roster mi se prilično sviđa, tako da od pušaka koji su dodani tu su Kalaš, P90, Tactical, Charge Shotgun što se niko nije realno tražio, Sniper od Mandaloriana i njegov jetpack, kao i Scoped Revolver. Inače Scoped Revolver možete da kupite od onoga Man Cake-a, znači ima jedan kao mjesto blizu Zero Pointa gdje se on može naći kao nekoj kaubojskoj kući, pošto je on kauboj i sa njih za 1200 golda možete da tradete i da dobijete Scoped Revolver. I također u tijelu mogu vidjeti i Double Barrel Shotgun i da, pored toga ja mislim dodali su, to jest nisu još dodali, ali bi trebalo, tako se vidjelo u traileru, kao shotgun koji bi se trebao zvati Dragon Breath Shotgun, ja mislim. I da, to je otprilike sve što su dodali, izbacili su znači Combat Pump, što opet dokaz da Epic ne uči baš na svojim greškama, jer kad su u sezoni 3 chaptera 2 izbacili Pump, svi su bukvalno izludili oko toga i da, također dodali su i onaj SMG koji nije silensovan i da, to je bilo to što se tiče puški i itema, a sada je bilo vrijeme da odjavim video. To je bilo to od ovoga videa, nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno bacite like, share i subscribe i moja finalna ocjena za ovu sezonu, iako sam mislio da 9 i 10 ocjena rezervišem za one OG chapter 1 sezone, definitivno ja mislim da ova zaslužuje 9 i 10 u svakom pogledu, pogotovo naspram drastičnih promjena naspram stare mape u prošloj sezoni. I da, to je bilo to od ovoga videa, nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno bacite like, share i subscribe, u komentarima napišite koju biste vi ocjenu dali i do sljedećeg videa, pozdrav!